Va International Labour Organization va khou sumbedza uri tshivhalo tsha u shumiswa ha vhana vhaṱuku tshi khou swika kha milioni dza ḓana furathi u bva tsha mathomo a ṅwaha wa 2002. Shango ḽa Afrika ḽi khou vhonala hu ḽone ḽine ḽa vha na tshivhalo tsha nṱha. Izwi ndi zwine zwa ḓo sedziwa kha khonferentsi ya vhutanu ya lifhasi ya zwa u shumiswa ha vhana vhaṱuku, hune khonferentsi iyo ya ḓo farwa u bva nga ḽa vhu-15 u swika nga ḽa vhu-2 ḽa Shundunthule ṋaṅwaha. Afrika Tshipembe ḽi ḓo vha ḽone shango ḽa u thoma kha mashango a Afrika u vha na khonferentsi iye ine ya ḓo farelwa doroboni ya Durban. In this continent, we've been flagged as having the highest numbers. And when people talk about wars, they are talking about this particular continent. So I think it's even more relevant, and we hope that the various countries will be represented so that we can have a dialogue and a plan which must take us forward. A conference ya maḓuvha maṱanu i ḓo dzhenelelwa na nga vhahulwane vha mashango a nnḓa na miraḓo yoṱhe ya u mona na dzangano ḽa lifhasi ḽa ILO. Afho ndi hune ha ḓo vha hu tshi khou sedzuluswa zwiitisi zwa maitele a u shumiswa ha vhana vhaṱuku. The prevalence of child labor on the African continent is something that we also need to look very carefully at, with a view to looking at what are the key drivers in the different sub-regions, because Africa is a big sub-region, is a big continent, and there are different drivers for child labor in different parts of the African continent. By traditional leadership as well. They are the main stakeholder, because there are those things which are done under culture which should be isolated. Like Ubutwala in our provinces. There are those provinces which still practice the culture of Ubutwala. That is just rape, statutory rape. And it should be, there are cases which should be treated as criminal cases, and there should be consequence management. Khonferentsi iyi ya vhutanu i tsini na zwine zwa khou lavhelelwa u swikelelwa musi zwi tshi ḓa kha u shumiswa ha vhana hune ha ḓo vha nga ṅwaha wa 2025. Musi tshifhinga tshi khou ḓisendela tsini, vha ofisi ya minista vha khou tenda uri hu na mushumo munzhi une wa kha ḓi tea u itwa.